Inilah perjanjian Kerajaan Bone, Sopeng dan Mandar yang dilaksanakan di Lanriseng oleh Raja Bone Latenri Tata Arung Palaka Matinroe RI Bontoala dengan Maradia Balanipa Daeng Mabani Tomatindo di Langgana. Perjanjian ini terjadi pada 26 September 1674. Ia naik cepai ri Lanriseng, ri cepangengi menre ri Bone ri Sopeng, napurai ri rumpa sumbau. Ia purana macepa tawe ri bungai, nari suro arung tak to palien to apauju. Na ia ri suruangengi makadai poadangi si menre marabana pasorana karainge ri gua. Ia mua tasi uno-uno arolamu mua ri karainge de asi salangenna Bone menre Sopeng enrenge to papadai marola ri nabi salama. Maka dani menre upatoge ngadanna Bone Sopeng nae telawa matu apa depa ala kaleu ri karenge ri goa. Purai rino rini menre ritunu ni biduang majene balanipa masaroi bare riwela ini timo i paimeng rino risi paimeng angkana Lanriseng risuro si to palien to apauju suroe to ewe ia musiro adai nawawa paimeng. Makadani menre maelo na matu lau apa angkana ala kaleu ri kareng nae matauka ri balandai. Makadani ia nasaro taro yaleku pura kuah engkani menre se menre. Makadai puata ia pasa sita balandai ia nasa taroi aleu engkani menre se menre ri Lanriseng. Makadai Bone mua kilaoi Sopeng mua matau ki si ri balandai. Makadai puata ia pasa ri balandai aja mu matau. Makadani menre ia na kelau arola menge mua ri karenge ki arolang ri Bone temuluka warakeng meng enrenge ade meng kipo bicara ri tanam. Makadani puata teluka warakemu enrenge ade meng silong bicara ri tanamu tesia cinangi arrajange tesia cinangi ancuke masyaji ngesa nareko mupasui arumu si paisengiwi tasituru pa taro arego arung si paisengiwi tasituru pa purai kuah si kadoni adai akuniro cepai ri Lanriseng ri cepangengi menre tamat.